Meghalaya State Legal Services Authority, Jongka Sarkar Jilla, Harangkat Kajinga Terelang ke District Legal Services Authority West Khasi Hills District, but kita nak terekam ke Eastern West Khasi Hills District mentakesengi ke arterik benai nok pra arjar arpulai, kila pelong ya ke program Mega Camp Come Awareness Program on Nalsa Skhim and Government Welfare, kabadai ha kapang Bridging the Gap, kumshibenta ban pensngau thu syaki Peit ba Nongkhlaw shnong, kamtam kibah kinong kendong, Bekin tip ialah kajong kahok kum kilat jingirap pat ki skim ki bawan na ka sarkar. Ia kini ke program la pelong hapok pelau jong sin Francis Xavier Secondary School Nongkhlaw, ha kabalawan ban pensyai ki pai ba do Acting Chief Justice ke Meghalaya High Court u Justice HS Thank you u balalong ke Mukongsan, harengkat ke jingwan sen ran lang u Justice W Ding Do Judge ke Meghalaya High Court ke Musembut Kongsan, nang talay don lang ru Deputy Commissioner ke District u Baji Kharmau Plang, USIM ke Hima Nongkhlaw pa PMCM li ki wede ki ofisa sarkar na kita nak terekam beper harengkat ki pai ba nong shnong juga ni kathan. Hakini kesengi la sakiru jingdon ke health camp ban ai jingirap klem jing siu ki bapang bestam kum juru ke jing pendrung kerteng adhar lembat ki wede ki judge stall ki bekentup na ka social work department na ki bank bat kum juru na ki riu shimet. Beli idon tum ini jam. Bat ang la ang oyi kan itu itiba. Ini ka jam antara seni kedai doba khadu banyak pelong bro muslim layak mentang apa itu menai makan a. Tentu nasa garu ceru syaki Jente Hills nyale banya wad nong khap pendong bagila ban pen I dari ba bentuk suhu ibrio ya ke ka kam nyong ka Hills Authority but ini jadi pada don bat banyata pa hok yung ibrio baru makinyo zirap batikina. Di bila pun atai buat nak school kasih tip bagi di hidung besar. Nei hidung besar di ile you bede ini kam skim sarkar ni katai. Beli juan ni no besar bersong apa kot ang besar itu ki wan kian besar kot mu ta ki bede ki. Ndrai ni no besar di doi kamram du. Kada kamram ban pet ya ki imlan salang kumpla per khamti dekat an. Bagi pet ba ya ka hok bagi dah sikit clear ro ta. Bagi dia ka hok kumpla bo bakum bagi dia bani ro. Dia kata aku bini program ni khot bridging the gap. Bridging sungguh ka bridge sering tinggi. Tiga gap tadi kata padon ka muka ni pun tinggi. Ya kum pi pai ba bagi sungguh buat ini skim ki bopia jong sarkar. Bagi bini ka hok jong pi hapo ka legal services. Legal services legal aid ikhwan. Ini hapo bon ke Peit TV, PI yang kapur rum drama ikhwan. Sedon nong yasan. Don ubaya da, don uba longwing, no uba. Kalau uba, ai mukot rumah, ni bos ai mukot rumah. Ini tak benar kenan isu. Dia akan diganti bon ki bawan na kilongye ki produk lihat subuh ki poi isya. Kem dan isya keno ni tentang kat pada kat ban kindra investigate ui pulit isya thep hasil. Bateng kilong dilongye ki bolong ki bot pang ini part pada data jinan di start celu bagilen berkembang ke bor ban lek sor de ban dio itau tidak berbayar ban dia lek dalam suci tiga legal authority kawan kali kuwi ki bakongsan kam sekretari along ba ka ai free legal aid berpilih apa ka district apa court kadang ke office hantar cara orang bah kalau bunyi dari dalam kam di udang kadang kita kadang LSA officer lapan kamti ni kam dan Peit di dalam kam lagi dia. Tiga ni kalau ni kau dibentang tentang kau. Di wan biasa kalau bridging the gap kamu kumula batai bentang di bak nongri di edisi lah batai di edisi bukan edisi bukan pilak balik dia jangan toy. Nanti kumpulkan di Justice Dingdo tu. Ia batai
Bapak ni suntuk, ya ke juman toy berkelap menjual. Dia nak tahu, kasyong happy, kamtan begini ki, hebret dan hari ru opini rak, karena rak yang sih dari pindah mikpal ini ru. Bagi don dunia ki yuan ini program, yo ada suntuk, bapak bidon kohok, kabar nilai man, yo juman toy, dalam baku dunia Skhim.